Tani teyo na libano ntubakona kanyaka kwatana na unikinde to chawero de tunayera to panganiri tekinde to cheto orobo ruari Ngabana mero kuwa kadikira warugo kuma kire county secretary onde atungeria na kari bagwete mutu mana batire kweweteyo Obunge Susan Mwendo kuragana no gebombe cha kuringana na kari akiwa kwina county ikaringika Koti ya Nyeri kwegeka madeta ya John Toiti Paul Mwaki na John Beria na kwera ngavana kawirare milioni nya. Niruato akuratara gichunchi kebiele kiarono romo wanya Madina yaukea. Ndana toma dide oroberuare ni Purity Richard Nangeto Phineas. Imana dide tukata na ramwanka mudiano kedro kyola nyumenda to na kinyaka lono. Dato chero de datu ikamberia da ichuchongwa. Munini ongabana mutumantu edingi ana ugete na mukirete barua kuma kire county secretary ya mwira aromba roda mbere ya gweto me account kirimantu ya koni account ya Kyuganende akamyadikira inde amana buno rete bwana derwatigere uranende yakwedira imwara iria nontu kinyawe ibosokie diji mutuman kurugina ugete niginto kya kurigaria we kuromba ruda na gutigigina akwamukira kingendo yaine inde na ugete akande kabaro kuromba ruda roeta muchimanio yo mwingi yora yueta ne senate kwariria bariro mira rutindiki ne kaduri murunge mutugikare nandatoi Maya monini wangabana mutumantu ithingia kugwatana na tongeria bangi bajamiru gwita kaunti ya Mombasa uchuira ntaira kimera kya mirakira kirumiri ni mathina nkabogo kagita gaka na ndi mutongeria uju agichoka jamiru na kabene na baruga ira yumite kiri kaunti secretary kira DG Mutuma ndire umagarite ome akaunti ya Meru kirengo gya kyobisi ta monini wangabana ethira kiromba rutha kirenga bana kawira Mwangaza na DG Mutuma kimiariria na urite county secretary kiambia theru kwithira kimugwatira Anthony ndire akumwariria Kambwe indra onere baruga nire ira office-ine na inko appreciate that communication endi mbire atheru na wate Anthony kidogo ndirakuwariria Deputy Governor amenya woni nte junior kiriwe woni kantari na kura tuwe tikiti nemwe kana tuwe in the same ballot na mama governor kwa woni na governor tuti level nemwe na county secretary nini ndawatirie mama governor ku recruit county secretary wetwa atheru so as much as no kwithire kwina small differences here and there between myself na mama governor atheru na amenye we ni civil servant ti mwana siasa na kethira na kwenda kwa attack deputy governor simply because maybe na kwenda ku impress mama governor na amenye is doing this at his own risk. DG Mutumana ugite nekete werune watina thina na kethira kyathikira baruga eu andika barua kutina thina rira maybe mbitite Nairobi kuthetera Meru ya thaine ndi on Friday nkethira mbitite nonto bwa mbili nikenda mbitakuwa mira nimbi kiri the stakeholders baraba bakethira bakengage on Friday nkera mama mbitite andika baruga directly to you I'll do it respectively. Na ndegi utatekia mathugano jege baruga agent DG Mutuma ndekeri aruga kuma mwanka muthiru mweri Jwena thirikari ya kaunti ya Meru itekera ngari yawe maguta na nare taga muchemani atono kumuria kirari jaga kana kira nyunyaga kana nare thagirwa kirara irony ni atiri kuma mweri jwa ina mwaka muthiru mama utambikira ngari ya deputy governor mauta
utamburia na uo wita urara atea kana no kuriaira mbia cia upkeep kana cia kiraro na uo wita utamburia security baku bari yambi utamburia driver ari yambi. Kuringana na mathugano ya DG Mutuma andikirwa baruka ije ariuga no kangavana Mwangaza atenganiri ni ulia wetire Mombasa gwatanite na atongeria bangi guchuira ntaira kimera kia mira na ngavana Mwangaza atonekana kiuthurano-ini kiu. Kithoma woni kaiberwo bobo uyu urandetire Mombasa kuthetera Meru na ndiriona atira batire kuibwa boboi ndi deputy governor wa Meru na ndi the principal assistant wa mama abatire ku take pride kana wikumiria that county government yawe is ably represented by the deputy governor. Indi kumane na mushemano jura betre Mombasa DG Mutuma ariuga ni kwerigeri machiara jamanene ni untu ni baero mawira nenkabo ni ngavana wa Mombasa mbere ni ngari chamira ikethire kigita giturogoti abiashara baraba kwendia mira bari kaunti ubakethira bagitegero bwinkatha na bungira mira igutegerwa kaunti ikethire kia thurano na kimera kia muguka na baua mira ikena mirwa levies chiayo governor promise ati akaria na county assembly non tuginya members of county assembly ya Mombasa ni bare kikao na kiu na baua bakwa convinced governor na aririe au levies ya muguka patinika non tumuguka iyoyo kukusia mira nthi tutwa muguka mira ni mira tutemea guchanganya mira na muguka yethira yegintu kimwe muthiene njuma ejete kweregerie karo kia mwingi ntere cha Nairobi kia muswanda jura juiketwe mbunge ya seneti ni seneta wa Meru Kathuri Muruge jwegie kurita kimera kia mira kirenda wa Chambogita DG Mutuma no orete atongeria bonde ba Meru bantere mwanya na kinyabo makanisa guchumiria kenda bakarita mauge jao bauge ate kimera kia mira tinda wa Chambogita atu turea Meru organizations and bishops beto ba Meru and especially religious organizations ya kuma Nyambene ibabwe buichie mira ni ethometha ciana beto ni babwe buichie tware mira ora twithaira twi productive non to some of the fake scientists bariwa ntomurume akaria mira atithaire na inya ya gutumira gitandene nitwe tugeta tubere bishop ba Meru ni turi ya mira twita tubere all the religious organizations itena thina na mira the political class ya Meru twita tubere mira batu ni backbone economy yetu presentations ira ikabwithwa on Friday ni chikamwa either bill ya Kathuri ya kurita mira kirinda wacha kulevya igakuruka kanewe yawa mirere endelea kuurwa ndene ya Kenya na endelea kuurwa kinya nje Kenya nontu irethira ye classified tadawa cia kulevya nkeripotra tetosha wero reakwa rietwa ni Mutugi Kare ngeno kuna tatongere ba Meru amona kariba melete pone ne thirikari ya kaunti ya Meru rungurwa ngabana kaira Mwangaza bakiwa na kwagira munini ngabana giteyo muno kumane na barua irethirite ninde tuma kiri akiura kinende no mwankethira kiromba rutha kenda kumaruka ome akaunti ya Meru kwa Mount Meru atongere baba ugwete barua gutumwa ne anini bake bakengwe njira kumwagira ndoni na kuna ninde batio muti ya kinyanini nuntu kinyantu kimbethe kumama waba chumire kwaria na kuthetera ntu thingi abakiwa na kwagirwa giteyo ngabana nabatire kwithira ni ndia kireka kubwithio ntu bo Boniface Mongera na ripoti ye na barogera ni randiki munene walitingwende ne kaunti Meru bona kiambia thero kumakire gavana Kaira Mwangaza emweterete dijo kaunti Meru bona Mutuma Ntoithingia na sisi ba kaunti Meru ebera bakagerekeria kwithira bakiumara kaunti Meru batrombete rotha nande noendereta kwithira yukire kirutira na kabwebwe muntu ro batere kuromba rotha Meru aitete antu fulani nanga murega baisho no batere kuromba kawira rutha rwa wita kambugira mbeje Nairobi mbere kafyu yikirwa
no ntubuga kafyu ni tete gwikirwa na ndende ya Meru gutwiko te muntu kaumara Meru so mbere ikirwa no atumare tumbe kwaria na tuite sauti yetu turi antu ba Meru tongeire baria bethero begota diji Mutuma Mbaru kumarotero Meru Nairobi amwa kaunti Mombasa bemenire barugeje gavana Mwangaza bakoga kwenda kwethura kiwiri weru bose netakathuri Muronge na diji Mutuma kirigere yao rego shura miranta irotero Mombasa nabo burathithikire muno nontu bamantu ejegie mira ngakuria ko kwenda kwethia antu banyambene nkia kenda baturie maru bomba gwitikanirie nawe gisiasa uro kwenda kana imbio gitumi banke mo request noe kinyawa gethira kiongozi wa Meru asinga no Meru naye Mombasa noe kinyawa aringwa saifi akithetera antu bawe kana kinyaye akiri athetera antu bawe nontu kiongozi nura uromana antu bawe riaba in need ayende Mutuma bukaririte nwe wekire wakiritie nkoriko monko kwa Mutuma akuromba rutha kana aromba kiambia thero rutha akiuma ndene Meru aroti hitito kuona kaweli otwerende batu antu begembe twekinye Meru town katukaromba rutha. This is not how you should lead us na sisi maneno ya kutu govern vile kauna govern nyumba yako hiyo hatutaki huku. Mutuma tekare appointee karingiri kura kawira oyoro ringiro kurira atalirwe iso Mutuma atalirwe na Mutuma bira ukwa karetire kuthetera antu bembe tuchugwirwa nura tukuona Governor Meru hando issue ya Mira Mombasa itukuona na kenjeli sana na tigana kenjeli aungana na viongozi bange ba Meru tutethia antu ba Meru barabe Mombasa na nontu bontu bunande gavana Mwangaza erombwa akirwa nenkire diji Mutuma theria mathuganio kenomba kwithura gitira mirongo game nontu na mutunyire into begwita ngoge ngariji ukuga deputy governor akaumara o me account atirombete rutha itikairo maguta ni county ya Meru kabisa ngurukie mwanka jumwe na Arua PA na driver wa ngariu ale aga deputy governor kuma mukone jwawe na ndindi ni ati okarigiria muntu jo kumara ome eta nare uria na utikio muri agaira na jabo no botengani bonge EACC tulimira njo otage maguta jajo kwa kuma Meru petrol stations jomba gwikwa nare antu amwe bori yatumaro na generator iri kuritanguge ite county government of Meru antu maguta jeta na ngari na iriwe itokete yete facility ta jantu ja deputy governor ke report ranto Shero TV kumaja kingine kimusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Ubunge wekuru kaunti ni Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu na ugite ati kuatanira na mubango yo one man one vote one shilling akiongela bobuteguna kaunti bonende mno Tharaka-Nithi na yatungiria barabumite kuntu kutina ntoba inge batabatere gwetikarania nontobo akiongela no wete kaunti ire na ntoba inge chibonkana ndi kedire kikunika kumania nontobo akiwa kinyakegina kenji CDF kedira kikiringida kwa Martin Mugambi na ripoti ye ugai bwa kigina kia thirikari kuringana na wingi bwa karika bukathi na mbere kuthinia kariba kaunti ya Tharaka-Nithi na marama thina kuingia ubui kuringana na mubunge wa kaunti ya Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu akiregana na mubangoro kwendekithwa wa muntu umwe kure mwe chiringi imwe kenda kugaa mbeca cia thirikari anto beto kamburutaneni one man one vote one shilling ikuga tokeya gwa mbeca kuringana na kura cieto na wingi bwetu ugacoba Kenya Tharaka-Nithi ne moya kaunti ira ciena nto bateba ingi muno ende amono tweka Tharaka-Nithi tena nto baingi muno thina na cio nkotho cio ndicu kuja ucuyire Tharaka-Nithi wana twatu twetegeria one man one vote one shilling itakuga Tharaka-Nithi ne mwere ka wata tubesa tunini sana toke wata tubesa tunini sana ile ko barabara ciemara toke watato baraba tonino kadinarega mbangombi thina tupu toke watato baraba tonino geteria othiete bwa erega othiete mwanka transit gwiteti ogu ithina tupu ugite gwe akarugama na marema iri kuregana na muchwando uyu mugaru na mubunge wa gicigo mbunge Kareke Mbiuki uraugite gwe na kugwatanira na muchwando uyu na guchugwata mbaru tumepinga sisi tumekuwa tukisupport serikali kutoka wakati wa Kenyatta mpaka wale hatuna hata kitu cha kujivunia
Alafu tutarudi kuambiwa hapa one man one vote one shilling ndio tuwekwe kando tena tupatiwe pesa kidogo. Mkisikia mjadala unakuja wa one man one vote one shilling, watu wa Muthambe, watu wa Mara, Tharaka Nithi tupinge kabisa. Hatukugwatanira na bona kintu kimwe kia one man one vote one shilling. Population ila ithani na mwiyo musimamo jwa William jwa Gachagua our deputy president ne munene wetu wa mulima me gote mtu atekwa nione ni kingpin wa mara gote mtu atekwa kondetera upusi mara mimi ndiye kingpin hapa wakiaragia gwogu mubunge Mwindu augite abunge kagita kababateri kwithirwa bagitindika kenda mirandi yao yumba kunenkerwa mbeca akiri budget ya thirikari irethiite na mbere kuruthwa. Nena kubwera atiri antu beto tukithi wathi kuona gento kionde kira boromba Mara gitekirwa budgetini na mpia gukara agwetegeria budget ikorokue umeshinda si president. Bona barabara cienu itire ku ikariwo bona roye rwenu rutire kubwo ikere wana gento kina itire ku ikerwe na otia mtu bateri gukorokia budget no budget inu yeje tena mantu Mara na Matharaka na Machuka ndarega bukuga kandi enandwa inu eta wandwa. Mwindu ariaragia ari mbari cia marima gicigo mbunge kia Mara kinenkanira miabure ya magema akiriendia ba matunda barabendagiria barabarani thokoni eno ati into bira bireteretwe ekurba bare agabena thina ugo bakukaba kiuragirwa wego kabiteka nyara kenda bitigakinye ati anavario kadio kabethia kenda kurwa tikanekerwe ate ndiko meka ibo kombira bonguga ate na afadhali kabanga kuthikobethia meabure no ekorwa bandengo bakaraba kiuragirwa aga batikanekerwe nwezuzanye tikage marriage yani arume bagani arume ate makathi gukabira ngari ireterete aka magema na makamekabira kabisa na gakabirwa kenda mategauke makiora ne our human lab huwa shetani yashindwe kama inogera atia. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Right, nangine kuni ati koti iyo ritingwe county ya Nyeri niritete watho bwege matheta ya ura wari mwerekeria munene wa Revenue Bond Dr. John toitina wa bondi ya Nchobi Paul Mwaki amwana kinyora wari wa Mewas John Beria arabedriti nendi bakinga wakiuta tina watho niyo bichi yangabana batatu bane ndi paromba koti kurega bo bedira bakete baiga korodara rwa kulazimidwa naginya twanya to kuyukwa giutatina watho amonna maromba yangi nende koti nitirite kyatha gabana kawire diria kira milioni nya mwana ira nende batumirite kire gambari muduri muri uki na kulikithia ni mangavana mbiri kora mongaza kuthurwa kitine na gutonya thirikari neji nonekanira kirungiga mabisa kathumba ba thirikari kaunti ya Meru Ngugi ari Dr. John Toiti ororungamirite mbundi uthurani ogoti Paul Mwaki ororungamirite mbundi Nchobi na John Beria arungamirite Mewas indamna bubu mabisa ba kaunti batanganirwe kitumba kinyire kotini na kuthitanga thirikari ya kaunti ya Meru nikira baugire barungikira Ngugi na kiutatina watho igambara onandi ritena mbere nkurukia miaka iri mthirona arua kukurukira koti ya Nyeri mantu ya giruti Ngugi mugambithania makau ethwa gitikalira bwati mbaitura Ngugi na giutatina watho retumite kotini Nyeri koti re environment labor court before justice Makau kwa our judgment kikisira Dr. Ntoiti bwana Beria na bwana Mwaki na bwana Kenneth batitangite county government of Meru nonto kweberwa Ngugi na njirete ekiutati etigetiate sheria ko judgment yeu ne ekuthomwa ru justice Makau sitting in court in Nyeri na au Governor Meru na county government of Meru bamekire mistake ya kutiata sheria raba achishire antoba na Ngugi na baya na orders ile chonde chia ba declare etuare uri akuba ritangwene as illegal na baya na orders chia kuwa benefits chonde chio na Ngugi yonde na thirikari ya kaunti ya Meru ikendeka kuria mabisa babo milioni 1 muntu ja hasara wa finalize county government na county governor a fine of 1 million for every one of them or in a nutshell a million inya ira county government eringwa garia baini nonto ba kweka Ngugi nanto kiutate na sheria na
kando na milioni inye uche no ithikari bandu bakwirwo bari ngarama chionde ire timirekete cha magamba applications chionde kumaitera twambire mwanka thai na ngoroki kwatie kuwa mabisa baba bethe betho kwa ngugine na bethe bakinenkora mungana jwa mbecha cio chionde ire babatire kuona kumaanisha tamu oi mwanka mwicho besa tamu oi mwanka mwicho na kekurwa benefits cio tamu oi kinya mwicho bali wa benefits cio tala kumantura bandikiro mwanka ra tamu oi kathira urata mwekete thiri akaendelea ntamwike mwankethire urethiri nwe akari wa benefits ciao mwanka the last day kando na penalty rabaringo everybody akona 1 million in terms of general damages na cost ya mbere onde batumirite na ni kuringana wakiri Marius Maranya augita akethwa agicoka kotini kairi ni kendo mba kuriwa ngarama na mbetire batumirite gwa kuko miaka iri kiriga mbariri kosi atochoka kotini geta totalirwa lakini it will not be anything less than should be between 5 to 10 million so it will be less ni asarera at least ira finally governor arikite weta ka winka on behalf of the county government of Meru not to at the end of the day bejitire wana nambia siacha mauko public coffers. It's unfortunate that public coffers, I mean the members of the public, foot that bill either because of wrong miscalculation, wrong misinterpretation of the law by an individual. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiro Kangangi. Ngeno kuna tinkia mae nziezi nethirite gita mubunge wati ya Ernest Mpuru Aburi kumaniana kirai kurikana nari tireme gambo yerumena kiringa bana kaira Mwangaza kiribaruga irethirite kikinya kinyumba ndato ya TV riuganga bana kawira nethirite akiditanga Mpuru akiwa atiwe ni mweko na inarietwa Njuguna na bondi bona indibo gutuma karia kuikia mirandi ya witi na mbere county ya Meru Mpuru agete kensi ezi obichine chiao ne muchine yo Nairobi ntuko yaru. Right, na nikumira kinde tunetu kutatukiona akanya kunoka indi nchokete na ndeto ingi kukethiro gita kuraya. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho rionde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugora Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwi nagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio. Kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na madini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. Mabade, we mama mabade. Mabade, ukipata baridi, nuno mabade.
wa mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. na tujokerania ati mbere urimi bwa marion ne bwarine ndipo baita inene ntuko yorimi bona biachara amarine dirite kioneka kurumirwa ni mathina nkabo yario kinya kwaga thoko inja muno endera kwina matunda yangi thokone kwa fertilizer injerere mamari ya kina kinyari mi kwithira batikona mikobo kuma kiri banki kana sako yari mibakawa na mayani burabethera bakiona mwanikyo twandeto mutugi kare naranete narimi na kinya biachara bamario kenda kuthikira mathina yao na kini gichunji kibiele kiriboti ya mwanya. Taure turaugire kiri gicunji kia mbere kia rugono rwa mathina njokia ja kaunti ya Meru ni etongerete kiri wandi na uketha marigo na thoko ira nene ya marigo iri Ntharene wandi ni Bogeta East kilomita 5 kuma tauni ya Nkubu njira nene ya gwita Embu ithingatiri ni thoko ya Kamachegere njira ya gwita Mitungu na kamera yetu ni thiurunkite thokone iji kwaranire na biashara marigo baraba ugete thina ya mbere bakurukirite kire biashara ije ni kuthukanga kwa njira ira bakuganichiete mpanga kire gwita marigo jao mundene kuja kinyithia thokone na imbe ndeta marigo Kamachege ende njira ira mbitaira njira ya ugureta marigo kamata about a kilometer kena bikibiki enjokeria okaura njira ya ureka hii marigo jera jakaranjirene marigo janjumaine turito jendia mandi Ntharene no tubathe banjira kuthuka ani njira cia tuekangira cionde uti marigo yatukumba kumira miundene na mwore kurangari gakwama jakagunda njirene jange jakorra njirene nange ngari gakuoka mitarone nontu na moge atakinya utimenya kumire guko nyakugura marigo na moko no gwa nontu bakwaga njira thina ingi ya biashara iji ya marigo baruga bakinya thokone thoko iji chite akina ko barenderia marigo jao nthe batandikite mabura na kaingi baruge gitarambura marigo jagia garuko gitumikira bakuwa no kaja kwaga wakujagura marigo tuleka njira tulikiria ntobo rune thoko yongo tutiakiri wakururia rigore kangaukanga ukeja thoko nange stress wategera thoko eno kona urekai utona kwa gwika marigo mbimbire jere kwa rutare rwa njiraja turije jukero bere ni marigo ngari ikuruke na ndibutegere na bono renya kwina ruko ukarikire rigo na iguru muguri oro kwejo kugurira ikwira twandisi kwa mtoro na ndombere uga erigo nukono ari ntakene muguri wengora gyantaka stress era kugurita irigo naragoro weja nande irigo kugurita nyatu anderi ukweregerete kwendi nyathiri beste ukendi nyatu beste nonto iriune kangire ikugeranwa naja thokone ninte twere kujiri ni bamwe bagori baraba kwa kinyabo bagora marigo jari na ruko bakinya na rabetite kujendia kinyabo no kabaga gamugori nonto twakinya na tura marigo jari na ruko nonto nyatu tingwa twatega na tukure irukone
wataka yathai gukura wataka thoko yonde intaka kiuria kinene ni kia biashara bathoko iji nene ya marigo erene antharene bakwenderia marigo jao nthi kana rutere rwa njira na ribakiri thoko inene ntereji uni ni nchwene na mukarigiti wa thoko iji John Mutugi uria ugite thoko iji giakwa batathithiritwe ikaro kia mwingi borura bakwenda yakwa thoko iria ugite kinya iri gwakwa etaguna mu biashara wa marigo kinya rimwe na gitumi na atariritie thoko iria cijaga kwenderia marigo aja ntharene ntuku ya Jumatatu ciithagirwo ciri thoko 87 na kou kiri kinyumba kiria bakirwe Mutugi ariwe gitumba kubang'anira bonthe benderia marigo kuna kinya kujaoga ni untu gutina kanya na kou Mutugi ariuga kamite bawe ni bakarire nthi bona kwagirite biashara bo bange batonyithwe kinyombene kiu arimi ba marigo bethira bagitigwa na uome manyomba jaja ibatu twakarire na kamite kwa nthi tuga ntu cia gutuika wa elephant nyomba iji mwe atugania ntu betu bara bangu bakarana aja kwi kando na njira na bangu tubeke nyomba emwe bo bange ba serious babenda ginto bibi umu tubeke kinyomba kingi irigo na leo riendelee tu kukaraka riendelee ukarakaja thoko iji antharene nderia gutina magitarwa jamaingi kuririkana ni bethagira bakendia marori 30 gwita 40 jamarigo abari tukijana tukukunyara nyaru kou itukagira ntu turorio gintu 30 ne au gwita 14 enderea barabara kwa tuka yale kuraurite turekagira rori kenda rori 10 zengi nyanya ngo tuwa kinya torofu ndo bakuma manaya inge tano kitaka nyanya kinya ndale ne yakado ya magundu ya tukumba kutetheka inde amwena bou abiashara baba ne bakoromba thirikari no ntukuri na county imwe marigo yate gukinya kune wagubokaria bethira bakewokaria bageta kwendia marigo nao kenda bakethira bagetambia biashara ije ya marigo ku thirikari neja kwino marigo yate kinya na biashara betu ibegego gwita no ni ugua netwikire ngari cietu security agori bonde bachuthania baraba kwenda kamarigo na araba wajia na marisabeti gweta bagarisa na ara ure kira bakira ati agori bateo bawikia marigo na ara ja kung'ana na antu baraba tethagia marigo ketha kwina thoko smart ya marigo imarisabeti wajia na ara ure bagarisa antu baraba betha beterete rigo tuko na muthenya erigo kona minsi ciore kinya na ara kinya ari tharagwa inyo titinda kurua bei ukinya chagi chaku marigo bagera raro kabetia mbecha bakunengera batigwa bakendekera magija ukana gwita ngugi chaku ingi ni untu kimereke kerigo ne kojeri ni mathina nkabo kuma mundene na kinya ukinyaja thokone kiuria kinene na ndene ati arimi baba gatetheka na kirige chunche kya bithatu kya rugoro rwa mathina jokia uni Mutugi karene thikirite mende kithe jarimi abiashara na kinya tongeria ba mirga eje na njemwe rwire ni kuromba utongire bwa Kenya kuonokia mwendo wo kumania nawe wikirwa mpine ndigurune ya Egypt kwa bime byelene ndi mwari uria wetire ndigurune mwakino yangirile 17 guchwa mwatu yo ntuko watirwe ndi abida bakudama na chomba immigration officers kwithira ari ndigurune gutatina watho na maratathi yakia kuluki ndikagita nendi bakromba thirikari ya Kenya umutethia kendo chokanja Bori tino na WhatsApp hapa domiri. Yui watura. Kiera ndo bakwali den. Irenete. Kakori tanjare na tia kwa bajuju bako itu. Na ndiga kuthika ukinya kirasi kia bitantatu. Iro ndagirie mbeca cio kathomithia. Ndakara nako. Na ndiga kurangama kambira juju ambete ngugine. Kenda mwana mbia gutethagia na bio nandika kajuju geta Nairobi keta gaitanga ngugi irokonere muntu ukera na Peterongo na wino gakona mbeca cio ntethagia cio ndiko jugwe keta nandika kakara nao
Kagukara nao iro ndaigerio gakuona inya kana gakura barogeretete nayo thiria mbeca iria bagitete cia gwita nau nandi bagukara nau iro nandi ndaigirwe akugwataga ina bimwe birika kugwatwa kikyo kia bithatu nandi yuyu ni utegi antu ndinako utegi antu ndinakyo gia gwita gaita nao ndana mathoganio jeja mukuru nawe na cietire ninkanti kaburi kale ale ndimwekuru ntigwa nandi ana bakwa nabo bara ntigi na ndatigirwa abo mukuru okwa nabo turi nya eguntethia ina nawe nagurirwe nau Nairobi eu nande kinja nandi tubeca turia ona to untethia tu itu ndathomagia tu kana kau kayuyu kau cietera nau na ndaitigirwa ninka nandi gakugwatwa kaingirwa ndaigua nandi uni bira bigantethia ibara twathurire bagututethagia muntu na thina kaburetere itujuju na bwa mutethia nandi ndaringa matabu ndona uni ngaikia mantu yakire ajumbe betu bara twathurire bari ndigiri na bangi uria munene buruni ntimenya uria betagwa Kagwira Mwangacha kinya na mpete inya matire chino mamaira Kagwira maguru nayo yakwa yonjere anyunya inya burete inya ndagwaire wa itojuju ikyo nyunya utengo gempomba na ndiro ndiraugire uni ndaigwa babwe ibubo tethananya Kithenji MCA ibona ne batethagia nkia na bwibu tutethagia na tukagwithwa muno na tukaburombaira kende bukarakara bwega na bugita ngugi nuntu wa maromba ya tuburombaira nukona kinya Kagwira urathangikitwe aringi atuthithiritie menderio kaka aerwa kagwata imurimo ya kuthirirwa indamu tutigagwatwa kabeca karionaga agaikia kwa mwana cibitari ationa kia kuria katethairwe ni antu nandi agaikia cibitari ko kaigwa bwega nandi wira barogera netete nawe kuthiria ngugi iro riu agwatirwe na mwari ura bagwatirwe nawe wena araitirwe iguru na ati nandi twagakira tumwitakyo ngino kone ati akariba ka mwandi ni ambeuti ani awes ni bachiumiritie kona ni ya kuria kwa koni ureo nindi witerete kiromba ina tukuru ya orunguru akagaine parish ni Father John Baptist Babu bakiuga nindi na kwithira kyanga tanakiana kunyakurwa mimirandi kuntuko kwiguna wewe ngwa gisiasa akariba bariuga chamanagia na siasa bamweri njira enende ya kurigiria mirandi muno mundoere kwititwe na mbere ni mubunge John Mutunga amana bo batirona iteterete kumania na ntetwe kyuga tambuthinjiri ari na kanye nende kotirimana na muntu wonde mukiri omitheka na ntetwe akariba ka muwondi nembe utigania westi boloterete batire mwene miteni kagaine kiara nontu bwakira bakwana kubuithia micemanio maturene na siasa bangi na moroto ya kuura mubunge untuko Ndaitari John Mutunga untu baukira bunkumira mirandi ya weti na mbere rabairigirite kuma kire obisi ya mubunge kwe mantu akwaria ya kuura mwecimu wetu ya kurithia ndumenti cia tu ira tukwenda ithitheka ira muno turombete tu community akamu kulu mantu ya kwa walafu kwe wa barabara injia kwe wa kilasi kira turenda twewa na cukuru yetu itia kimondoro yora ibatire itukwira sponsor wetu nebele mantu ne una atumiriri antu acoke kanicene tukona mantu amengi ati karibu wega yara unkumira na kubecia na ginya tuniche turikete kuthangalana na kanicera ari atukumbomi watela lakini ukumira ndumenti cia mwecimu wetu aita ngurubu ya antu aba unkumia mubukone ageta kona kethe muntu ra kwenda ringirwa siasa amwetia mbia agekira mubukone intobira antu baretairwa ni antu ba siasa ye itarenge inkurika na kayuyu na areterete ikundi kinya intobia kuthambia bikibiki na ngari
lakini into biu bionde aremere abiara kaene na areta nabio na arendia ko muntu atetethekia mbeo muntu ukeyete kuthiria mbeo nontu ni ayekie ikwithira ina interest ciawe mwanya na akekaira mbeca mubuku akiendekia antu ba mbeo akona mbia antu ba mbeo bakaga mbeca lakini iwa kuona ko batu tukuromba atwe kanya ndene ya community yetu tumubitie boya tuingwa bora tukwenda na bora tukone geta bwega mwathani na mutethie amonokie ngwira murungu amwere agarite yoyo ngwa ngoicia community je chukuru ni aciari na ritwa na limo na ntorera gauma area ati koro choka kurenge na tutranzibaya no kageta na tutwe kutere atubayeria kuringana na boko ina mawira ne kithomba bairegerete kuma obisi ne ndaitari mutunga bai murombo ya oyuria kawigara mbro turitira kabarabara era bua itutura kinya kithani karibu re kari lakini tukona na thuke renge tuendelee kubuthirwa twikiriro moramu ni tukililia alignment itukuria thino muno urathithire machegene gaiti na tuwaikwa tuwiritwe na tukawaiboya bungi na tupromisire transforme kambo kuma 2017 no tweterera kwau na naone tweterera itarira ya na transforme u ne yire araria na batu saindie ya mbeo na aratwira atutethie na mbasari na kou nende itumwire ibo ya nuntu na tutethetie lakini ko untu bumwe kenda kumwira atira oyuria bura atwirite nuntu andi no mwanka atuyuririe atwirite arikio kuluka kaiteneka atuyuriria basari atwetherie ngiri 10 mwazimiwa akaine no nyimu mtore kulitara kulitara ntongona tuterengwe kitara kinyama ya 30% kama kila mtu kulingana ngwe kila litete na bado terete no tumote njara pio na tamulikia no tu wato tona mpio nge yau akutangwe wako ngwe wako batera na ngwe ya sima na ngwe jali tampa lampala na ngwe ya sima na ngwe na ngikwale nyagele kaboya Nkuruki barombeto tethie bakuriukia kithima kirabenjerwe guntuku kiraba kwagete kuuna karimo ankathai rwero rwenjerwa mwerene na rwero antu rwethira rutethie community ruri na manio na mwera no ntwara rwenji rwene na no rwene rwetaira kwou kethe akarwenjerwe kirimene umenye community ya mbeu ya mbotetheka idangi biatukire na tutiona inya otwa elia ende twaja rwenjairwa mwera ga rwenjairwa community re batire kunyua itorugwe itwa elwe tubwithirwe githima ke no tugenjara community batu egetumire bura kubati amona bo Batre John Baptist Mbabu awete obisi yewe watanto bonde ogenete kumakania mirwamo yawe gesiasa akiwa atendo ene na mtu kinyore kum tukura mheshimiwa tumwete heshima na dhuri na nwe mheshimiwa wetu mwankatha yaritene Dr. Mutunga itomu support ndo batire nditongeria antu bara mheshimiwa atongeretie tutimu tutengura kana tuweka kando muntu akeondomba advice as a spiritual leader I have to advise na muthikire na mugwato geni ibundu ri father yitu kana batiri father imuntu wantu bonde kuringana nwe mucamani abwithetie kamo iyo kubanga kiatho gya kutharima no century etware cukuru iratie rungurwa diocese Meru na ramo bunge Mutunga nwe mugeni wetio kurikire obisi yetu ya education secretary muno ya diocese ya Meru na KCCB then Kenya sukuru cionthe sikwari branded na niko marietwa ya patron saint ibuntu eta sukuru yera tukua mukumu ngaus the precious blood kilungu they are branded but the school remain to be the same schools kiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Right, ACC division ya Mwanga Florence Budhui na uriti arimi bakawa banani rebethirite bakiambira riote makawa kana thina chakawa chio bakabwithio ntono indi ni bande ari ugatha inende thirikari ni kuritanira bune ne gucho thoko ya kawa na ntuko na itekora murimi akedira kiona baita inene ya urimi bo akiaria na arimi bakawa amona area ba society ya Kabuboni wadi ya Magumoni ACC wa division ya Mwonge Florence Mudhui na uriti arimi bakawa batie ukwa nkoro kiri urimi bubu warira urimi bubu buthiete kwagira Mudhui ariuga thirikari ni kirite mitaratara ya kurigiria murimi kumani na kwinyirika ki magori makawa ara akuga nuntu bakurigaria kuona kuri arimi ba ukuranga kawa bakiandaga imara bingi ya hii kawa kuna ingine nimepita hapa imezaa mpaka inainama kuina unasema mkulima anafurahia wengine nao wanakata hii si wakati wa kukata kawa sasa hii Kenya mnaona deputy president vile ameingilia farmers
amewasupport 100%. Si vile ilikuwa na brokers, ameingilia. Nyinyi ndio mnafurahia. Nkurukina ureti achiari baitigirie kugaira ana bago minda ya kawa kenda ana babu bathithia mbere urimi bubu rira achiari babu bakathira inya ya kurima. Nikiangalia percentage ya youth iko chini, ni wa mama na wa baba wako hapa. Wako wapi youth wetu? Wako huko Nairobi. Kuna mmoja. Sasa kuna hesabu imesemwa hapa. Ng'ombe moja ikitolea maziwa ni 30 kgs ama liters. Ukikombea upinge na 30 days. Huyu mtu atapata pesa ngapi? Mingi. Enda hapo Nairobi. Utapata analipwa 15,000. Na hiyo ndio nyumba, hiyo ndio bus fare ambayo ni very expensive, hiyo ndio kila kitu. Na hapa anatembea kutembea. Si hesabu ni mzuri? Tuita wetu wakuje watoke Nairobi, si lazima kazi ikuwe Nairobi, Mombasa, hata hapa nimeona kuna pesa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ga Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Lakini tuko yele Rais William Ruto ya Kiaria Atlanta Georgia na ugetendi ya Kenya nitriti ndi kura mnoke monto gibiachara na ndingine ndi kedrikota na Kenya kibiachara gukedura kwino gunibone ne kuma kiri monto kinya ya utayare triti ya kioneka wonjiri ya kyoganiri bukedura na machiara kinyamega nerite ba areriti ya ndi kiri karokyote ili mwanya na kampuni ya Fortune Atlanta. This partnership is one of the most successful achievements in the history of our relations. It begins with the ambitious people-to-people project, which we have come to know simply as the Mboya Airlift or the Kennedy Airlift, a visionary scholarship program initiated by two iconic leaders, T.J. Mboya, a Kenyan freedom fighter and architect of our post-independence development agenda, and J.F. Kennedy, a global symbol of American soft power as a force for universal good, and of course, Dr. Martin Luther King Jr. Notable figures such as Harry Belafonte, Jackie Robinson, and Dr. Martin Luther King Jr. supported this initiative. Through it, hundreds of young men and women were able to pursue higher education in universities in the US and Canada between 1959 and 1963. Airlift alumni have made substantial contributions to Kenya's development, leveraging their education, skills, and experience to provide leadership across various sectors and supporting the implementation of policies which promote job creation, economic empowerment, and growth in our continent. I am excited to announce that the U.S. government has committed $3.3 million to a new era of the Kennedy and Mboya partnerships. The United States Agency for International Development, or USAID, continues this legacy of partnership. USAID has long driven innovative exchanges for students and faculty at thousands of universities and colleges around the world. In Kenya, we continue to see incredible partnership opportunities that harness the power of our shared diversity and the unique strengths of both Kenyan and American cultures. For example, since 2015, USAID has partnered with Kenyatta University to train well over 5,400 young people through the Young African Leaders Initiative, also known as YALI. Kenya and the US are bound by a shared culture of innovation. This is why our Silicon Savannah is globally recognized as a hotbed of innovative breakthroughs and a radical digital solution in our sectors. M-Pesa, for example, the revolutionary mobile money technology, heralded Kenya's entry into fintech and the financial technology space. We therefore have a common foundation to empower our youthful population with skills in STEM.
Right, na niwe yanindi na uno tukuda tuwega rakatanta kinda tuchieto ni bwana tupokudirwa athanite na unene kinyaki barabonde bombo kombidi ande tuchieto nkado anjone nkarika na ndine randu yaku yakalono ona kalaworo mwe twari rumenyeria rawita kuya mabokando na tutaiya na ngenende tata tukaiya omwe kuro mwe tawatwiri twakuma kuraya omete tu anto kweta wangonyi ende tu atare onde daira ena kuro engentima teka kwetu taska ende tu atare onde kuro no eko erio tuinga watori tromba tukayembo kandu imuyile tukwenge kala wambira kuro ya twiri ankone boto amebwithia murume tata uria nyama ina mauta atoya na tupistu eletu kalawe lera kuro kamwe kuro ito rumaire ere kayona tuina weya ayo kiere ahikere ya ametonga tonga yo kya mauta yara ya nyama ame akanyoro ndene arogeria kuro tona kuro enunkiro ambeire ujero yo yete nunkaira no yuko kwena murke nyama yete nunkaira nteko mine kinyire na ngoche maniani yo umerito yere mabokano na twareka Purity Richard no kare mwaneto madidi anangeto Phineas imana hido no tukubwa twachemania rukiri kimubango yoko kya murungu embere